Sanibona nginibingelele ngiphinde ngamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili inkezela amagama engumfeze kuntuthuka Khumalo bathi la sibona ama-comment mawuthi usemusha la ekhaya engizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare bafethu umculo amaskandi uDSD lapha nosevele wabhutshuza enye ingoma elendele ukuthi iphume kule album yakhe ezophuma kulo lonyaka osihloko sithi i-long service abalandeli ebahlukene phakathi ke ngayo le ngoma ngemuva kokuthi uDSD ededele enye emavideo ebadlalela yona bukhoma le ngoma ebuza ukuthi ngempela angayifaka yini kwi-CD okanye mhlambe engayifaki ke baboda kade bathi le ngoma ayisetshenziswa impela izodla abantu kade abanye bathi impela abafuni nakuyizwa njengoba nje baneshow ukuthi lo mculi uyibhimbile le ngoma ke bafethu izona ndaba engiphathele zona ngizokudedela ivideo uzibonele wena ukuthi mhlambe uthini ngale ngoma ayifake noma angayifaki nayi video sikhulume ku-comment section bafethu senyahamba ningakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu bangibona phasuka banele bangibona phasuka bangilandela bafethu ngaphandle kwenu angilutho ngaphandle komculo kaDSD ngiyazi ukuthi angilutho